في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli video topshiruv qarovchilar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulk va lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Bugun biz sizga 2021-yilning fevral oyining video jurnalini taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz. Oldag'i bir necha minutda. Abu Hanifa masjidida qo'noq. Shaharimizda matam kuni bo'lib o'tdi. Muhtasibat eng kreativ jimlik yasovchini belgiladi. Madrasamizda qo'noq. Imom Muhtasib uchrashuvda qatnashdi. Buva muhtasibati kubogini yorish uzdi. Ikkinchi fevral kuni Abu Hanifa masjidida Qo'ybish rayoni imom muhtasibi Damir Hazrat G'iniyatullin bo'lib ketdi. Damir Hazrat o'zining to'pla nasihatin Baqara surasi bilan boshlab jiberdi. Rabbimiz adam balasin qo'rquv, ochlik, mol berib ham olib sinarmin degan deb so'yladi. Xalqni din bilan yasharga undadi. Jiyilish istil ortinda davom etdi. Eng birinchi mana bu oyatning sizga tafsirini o'qib ketasi keladi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ushbu oyatlarda aytadi: "Ey mu'minlar, biz sizni albatta sinaymiz qo'rqinishlardan bir qo'rqinish berib, ochlik berib, mollaringizni qiyomatib, salomatliklaringizni qiyomatib, kutmaganda yaqinlaringizni o'tirib, eginlaringizni ham bog'cha yemishlaringizni qiyomatib, Allohdan so'nar uchun berilgan turli og'irliklarga rizo bo'lib, hamon Alloh yo'lidan boruvchi shidamli mu'minlarni Allohning rahmati va jannati bilan nasihatlarimizni o'zining keng rahmatin ila bo'lmuş xato hamda kimchiliklarimizni g'afurlardan aylab, qabullardan qilib, shu barak bo'lgan kechalarimizda suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizning to'ridan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsa edi. Ya Rabbim, Alloh shu barak bo'lgan kechalarimizda o'zlarining qiymatli vaqtlarini sarf etib, shu binoga kelib, masjidga kelib, ya'ni sening qarshingda ibodat qilib, shu va'zni tinglagan har barcha musulmon qardoshlarimizga ajrlarini nasib etsang edi. Ya ilahi, ya 4 fevral kuni Buva ishki ishlar bo'ligining 12 xizmatkari o'zlarining xizmat vazifalarini o'taganda fojiali ravishda o'ldi. Shu qayg'uli voqeani esga olib, rayonda matam kuni bo'lib o'tdi. Buva imom muhtasibi Ilmir Hazrat Hasanov, protoierey Ion Tkachuk, Buva rayoni politsiya yetakchisi Rinat Firg'atul Hasanov, vafot bo'luvchilarning ati-anilari, oilalari, yaqinlari qatnashdi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Barcha maqtovlar Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz bo'lsa edi. Hurmatli buvalar, hurmatli manshusha avur xizmatda bo'luvchilar, hurmatli manshusha zo'r qayg'ida qatnashgan vafot bo'luvchilarning anilari, atilari, tug'anlari, Alloh taolo bizga shu dunyoni bir sinov uchun jiberdi. Har bir narsaga ajal degan ayberni berdi. Amin mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir hadisini esga tushiram. Hubbu vatanu minal iman, himayatul vatanu minal iman. Shu o'zimizning vatanimizni yaratuv, o'zimizning vatanimizni saqlov u bizning iymonimizdandir. Ya ilahi, ya ilahi. 7 fevral kuni Buva madrasasida rayon muhtasibati tomonidan e'lon etilgan jimliklar yasov konkursina yumg'oq yasaldi. Baygida 27 ish qatnashdi.
Җиңүчеләрнең исемнәрен атаганчы муниципаль район башлыгы Ранис Рафисович Камардинов сәламләде. Ул бу чарага уллары белән әти буларак килгән иде. Аннан район мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов бу конкурсның мөһимлеген аңлатып китте. Менә хәзер кормушкалар, анасын инде бераз соңрак инде без иншалла менә бу скворечник дигән чараларга уздырырбыз алып әсә. Аларның да мәчетләргә, башка җирләргә элеп үтеп, аларда да инде иншалла алардан да файда күрерләр иншалла. Bu мероприятие турында мин балалардан белдем. Садикта бу чара үткәргәннәр, аннары бөтенесен шунда мәдрәсәләр җыеп, дөрес сүзләр әйтеп, вәгазьләр әйтеп, бу эш бик тә кирәкле эш. Моны оештырган өчен сезгә рәхмәт. Мондай бер күбрәк кирәк, безнең парклар ачылып килә. Чыгышлардан соң җиңүчеләрнең исемнәрен атадылар. Алар түбәндәгеләр. Беренче урын 5нче гимназия укучысы Сенгатов Салават, икенче урын 2нче лицей укучысы Хасанова Илнара, 3нче урын Килдурас авылыннан Гомәрова Адилә. Барысына да мактау кагазлары һәм истәлекле бүләкләр бирелде. 12 февраль Зия буйлары дәүләт заказнигының начальнигы Илнур Гобәйдуллин мәдрәсәбездә кунакта булып китте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хайваннарга карата яхшы мөгамәләдә булырга кушкан. Кышларны ашату зур савап. Аларны ашату өчен җимлекләр ясау кирәк. Җимлекләр ясауның әһәмияте турында Зия буйлары дәүләт заказнигының начальнигы Илнур Гобәйдуллин мәдрәсә шәкертләренә аңлатты. Соңыннан ул Буа мәдрәсәсенә кызыл китап бүләк итте һәм шәкертләр белән бергә җимлекләр элде. 15 февраль көнне Буа ял итү үзәгендә Афган ветераннары белән очрашу булып узды. Очрашуда башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Фәнис Мифтахов, Буа районы имам мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов катнашты. Хәзрәт ветераннарга, килгән кунакларга сугыш җәмгыятькә никадәр зарар китерүен аңлатып китте. Безгә сугыш кирәкми, безгә тынычлык, иминлек кирәк диде Илмир хәзрәт үз чыгышында. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini iske geçirip, Peygamber zaten hubbul vatan, himayetul vatan minel iman. Elbette özümüzün vatanımızını saklav, özümüzün şu vatanımızını yaratu, siyu ol da imanımızdan. Bunda motor sözler aytıldı, çünkü şunda sizin buluğunuzdan bir hikmeti bulgandır. Allah Teala bir nesile bulayına birmey, hem sizge de şu bir özünün hikmeti bilen şunda jibergendir. Allah Teala sizden şunda bulurlarınızda yukka gına bulmagan, kimdir anda özünün ömründe koygan, kimdir özünün şuşu suğuşta, kimdir vafat bulgan, zor kaygılar da bulgandır gailesine, anilerine, gailesine. Allah Teala anda buluşlarında özümüzün şuşu bulgan Müslüman kardeşlerimizin de ruhları şad kılsaydı, hem de Allah'ın gailerine Allah Teala hayırlı sabırlar verip, hem sizge de elhamdülillah bizim Afgançlardan da imamlarımız da var elhamdülillah imam bulup taşıdılar meşlerimizde. Siz de hazırki vakitte şu dünyada da özlerinizin hizmetlerini koyasınız. Bigrek de şu bağlarını terbiyeli ve zor hizmetini koyasınız. Şu an Kur'an'da kileşekte de şunu soğuşlar bulmasaydı. Kileşekte de Allah Teala barımızın da saklasaydı. Hem de İbrahim Aleyhisselam'ın duasını iskeçir ve ederiz. Allah Teala Kur'an'dan iskeçire Rabbena ceal haza baleden aminen. İbrahim Aleyhisselam dua kılaydı, baya varsa da Rabbim biznin şehrimizini, biznin vatanımızını emin kılsaydı, her bir nesile. Allah Teala barakızdan da razı olsaydı. Bu dehşetli savaşta küpme kan, küpme göz yaşı tügülgen. Şuna da bugün biz Afganistan'da batırlık gösterken yavrularını hürmet iterge, hem vatan için ömürlerini vergenlerinin yaptığı istedik altında baş verger değişiriz. Küp aniyem kaytırmın deyip yazgan hatlar, el yigitlerimizni Afganistan yerinde ömürlerini izdiler. Gariplendiler. 200. numarlı samolyot bortlarında bizning rayonga tabut qaytdi.
23 февраль көнне районыбызның Импульс спорт сарайында Буа мөхтәсибәте кубогына волейбол ярышы булып узды. Аны мөхтәсибәтнең спорт өлкәсендә ярдәмче булучы Салаватуллин Марсель әфәнде оештырды. Ярышта 8 команда катнашты. Алар арасында хакимият командасы, Шикәр заводы, электр шелтәрләре, Адафталымбай, Юнус һәм Буа мөхтәсибәтеннән 2 команда катнашты. Беренчеләрдән булып Буа имам мөхтәсибе Илмир Хәзрәт Хасанов килгән командаларга үзенең хәйр фатихасын, рәхмәтен җиткерде. Уенчылар икшәр команда булып тупланды һәм уенны башлап җибәрделәр. Уен барышында уенчылар тәмле сый-хөрмәт, чәй, кофе белән сыйланып тордылар. Илә намазыннан соң нәтиҗә ясалды. Нәтиҗәләр шундый. Беренче урынны Адафталымбай командасы, икенче урынны Буа электросеть командасы, өченче урынны Буа мөхтәсибәте командасы яуладылар. Ахырдан мөхтәсибәт исеменнән кубок һәм мактау кагазлары таратылды. Эфирыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Студияда сезнең белән мин, Лилия Валиуллина булдым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh, хөрмәтле дин кардәшләр. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء